Kenapa kak akhir-akhirnya aku takutan mana belaki, takutan banget sama Hadrani belaki. Kenapa? Aku takutan dipukul, dibanting, dicekek aja orang tuh, dikacak di gulu. Mama Hadrani trauma benar dah. Trauma benar kada hendak lagi belaki. Amun ada sampaikan lah lawan Mama Hadrani ada lelaki yang baik hati nah menggantikan Abah Hadrani nah. Sakit hati banget Abah Hadrani tuh liwar harat banget alahan pada nang pariman macam Mama Hadran. Aku nih luar karena kau lagi menampung kesakitan hatiku nih luar sakit banget. Nah, pokoknya Mama Hadrani trauma hendak belaki lagi tuh trauma melihat lalakian nih nasa kehendaknya lawan bibinian. Mama Hadrani kada sanggup, Mama Hadrani kada sanggup aku kayak ini lagi belaki. Amun ada na bujur-bujur hendak